KNC yashenye ikipe ya Gasogi United. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi KNC yatangaje ko ikipe ya Gasogi United ayishenye kubera icyo yise umwanda wo mu mupira w'amaguru. Ibi KNC yabitangaje nyuma y'umukino wa shampiyona Gasogi United yatsinzwemo na AS Kigali igitego kimwe ku busa. Aganira n'itangazamakuru kandi nyuma y'umukino nk'uko bisanzwe yari asanzwe abikora, uyu muyobozi KNC yatangaje ko Gasogi United itazongera kubaho ukundi, kuko itazongera gushora mu mupira wo mu Rwanda. Yagize ati mushobora kuba mugiye gutungurwa n'ibyo ngiye kubabwira. Ekipe ya Gasogi United ndayisheshe guhera uyu munsi, ntabwo dushobora kuzajya dukina ubona ibintu biraho. Twihanganiye imisifurire inshuro nyinshi, ariko ibi ntabwo twabyemera, ari mu bijyanye n'iterambere cyangwa ibindi byose. Ekipe yitwa Gasogi United nayisheshe. Icyo tugiye kureba ni ukureba abo dufitiye amafaranga, abakinnyi bashaka kugenda bagende. Ntabwo tuzongera gushora na rimwe mu mupira wo mu Rwanda. Gasogi United isenyutse iri ku mwanya wa 8 n'amanota 22. Umwaka w'imikino wa 2019-2020 nibwo Gasogi United yamanutse ijya mu cyiciro cya mbere. KNC kandi yavuze ko abenshi bashobora kuvuga ko icyemezo yafashe kigayitse, ariko nta kundi. Ngibi ibyerekeranye na ekipe ya Gasogi. N'ayo makuru twari tubafitiye muri iki gitondo. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.